Najpoznatiji stroj za šifriranje i dešifriranje poruka. Izvorno komercijalni uređaj koji su Njemci prodavali diplomatima, tvrtkama i svima koji su htjeli na siguran i jednostavan način tajno komunicirati. Enigma je svoju slavu stekla za vrijeme Drugog svjetskog rata, kroz kojega je njemačka vojska kroz razne rodove vojske koristila za tajnu komunikaciju. Njemačka vojska ovaj je sustav smatrala čudom tehnologije i neprobojnim za bilo kakav pokušaj dešifriranja. Međutim, savezničke su obavještajne i kontraobavještajne službe, zahvaljujući ljudskom faktoru, probile enigmin sustav šifriranja i dobile uvid u značajni dio njemačke vojne komunikacije. Sada ćemo izraditi enigmu pomoću isprintanih šablona i kutije čipsa. Enigma je sofisticirani uređaj za kriptiranje, te je postojalo više varijanti. U našem slučaju imamo enigmu sa 5 rotora. 1., 2., 3., 4. i 5. Osim toga imamo reflektor i početnu abecedu za unos slova. Prvo moramo izrezati 3 rotora, što je ujedno i prvi dio ključa. Recimo 1., 2. i 5. rotor. Jedan reflektor i početnu abecedu za unos slova. Sada na kutiju od čipsa lijepimo prvo ulaznu ili početnu abecedu, nakon toga rotore kako smo dogovorili ključ. Recimo 2, 5, 1. I na kraju reflektor koji će još jednom vratiti slova kroz iste rotore. Naša enigma je spremna za šifriranje. Na početku moramo odrediti ključ. Ključ od enigme, u našem slučaju, sastoji se od 2 dijela. Prvi dio je redoslijed reflektora, odnosno rotora. Prvo reflektor B. Onda rotor broj 5, rotor broj 1, rotor broj 2. I na kraju ulazna abeceda. Drugi dio ključa je početni položaj enigme. Kako imamo 3 rotora, uzimamo riječ sa 3 slova. Rat. Rotori su postavljeni. Sada upisujemo početni položaj. R, A, T. Kako se šifrira? Šifrirat ćemo riječ brod. Idemo vidjeti što se događa sa slovom B. Slijedimo liniju. Dolazimo do slova P. P se pretvara u B. B se pretvara u M. Pomoću reflektora M se pretvara u K. K se pretvara u I. I se pretvara u O. O se pretvara u F. Prvo slovo je F. Prije upisa drugog slova zarotiramo prvi rotor za jedno slovo. Idemo na slovo R. R se pretvara u H. H se pretvara u duplo V. Duplo V u H. H pomoću reflektora u slovo I. I u O. O u G. G u X. Drugo slovo je X. Ponovo zakrenemo prvi rotor za jedno slovo i pratimo pretvaranje slova O. O se pretvara u B. B se pretvara u D. D se pretvara u Q. Q pomoću reflektora u C. C u H. H u K. K u I. Treće slovo je I. Zarotiramo za još jednu poziciju i pratimo pretvaranje slova D. D se pretvara u E. E u V. V u N.
N pomoću reflektora u slovo D, D u U u N, N u X. Četvrto slovo je X. Poruka koju šaljemo je F, X, I, X. Kako se dešifrira poruka? Prvo se rotori slože po prvom dijelu ključa, što mi imamo složeno, i upisuje se drugi dio ključa, riječ rat, R, A, T, i početni položaj ulazne abecede. Sada pristupimo dešifriranju. Prvo slovo F. Slijedimo liniju. Dolazimo do slova O. O se pretvara u I se pretvara u K. Pomoću reflektora K se pretvara u M se pretvara u B se pretvara u P se pretvara u B. Prvo dešifrirano slovo je B. Zarotiramo prvi rotor za jednu poziciju. Drugo slovo je X. Ponavljamo postupak. X se pretvara u G se pretvara u O se pretvara u I. Pomoću reflektora I se pretvara u H se pretvara u duplo V se pretvara u H se pretvara u R. Drugo dešifrirano slovo je R. I tako dalje ponavljamo postupak i dobijemo riječ brod. Kompleksnost, odnosno otpornost enigme na tadašnje sustave probijanja šifri je u tome da ukoliko za redom upisujemo isto slovo, svaki put dobijemo drugo slovo. Na primjer, želimo šifrirati poruku A. Reflektori su namješteni, a drugi dio ključa je riječ rat. Idemo pripremiti enigmu za šifriranje. Namjestimo riječ rat i ulaznu abecedu u početni položaj. Pratimo put slova A. A se pretvara u N se pretvara u A se pretvara u duplo V. Pomoću reflektora duplo V se pretvara u Z se pretvara u K se pretvara u U se pretvara u O. Prvo slovo je O. Zarotiramo prvi rotor za jednu poziciju. Ponovo pratimo slovo A. A se pretvara u P se pretvara u I se pretvara u K. Pomoću reflektora K se pretvara u M se pretvara u B se pretvara u Q se pretvara u X. Drugo slovo je X. Zarotiramo prvi rotor za jednu poziciju. Ponovo pratimo slovo A. A se pretvara u P se pretvara u A se pretvara u duplo V. Pomoću reflektora duplo V se pretvara u Z se pretvara u K se pretvara u duplo V se pretvara u S. Treće slovo je S. Kao što vidite, 3 puta za redom smo pratili slovo a dobili smo O, X, S. Ono što se nikad ne može dogoditi kod enigme, da slovo A prijeđe nakon prolaska kroz enigmu u slovo A. Ova slabost enigme bila je uz ljudsku pogrešku početak proboja, to jest razbijanja sustava šifriranja enigme.